来看南美洲的巴西，这大城市里约礼拜迄一天上大雨，雨水量是1个月量，车路引起有11个人死亡。另外，哥伦比亚嘛上大雨，引起水崩山，有33个人不幸过身。公路边的山坡大面积崩落来，救援人员当在抢时间救人，希望救出更较侪人命。但看到即马救出来的拢是尸体，家属的心情是愈沉重。No sé ni qué pensar, estoy aquí preocupado. Yo ando a buscar en la búsqueda de mis familiares. ¿Cuántos son? 4 personas. ¿Tú viniste desde Quito? Desde Quito, claramente, sí. Yo estaba en Quito. ¿No te importa el peligro? No, no me importa el peligro. Yo lo que necesito es conseguir a mi familia. 哥伦比亚西北部的桥科省，拜六礼拜六的大雨造成造大水，爆发大规模的水崩山，和这条接基布多奇和麦德林市的高速公路，和土石规个断掉，无法度行。当地官员讲，迄当中真侪民众，加车等下都去附近的民家厝避难，没想到后壁这个避难所嘛，和土石流引起，造成至少33个人死亡，20个人受伤，死者大多数拢是囡仔，目前还有10个人失踪。哥伦比亚总统礼拜亲身到事故的现场关心，下令用1.28亿的美金救灾重建，民众这个悲剧哪一直发生？Que no nos sigan teniendo en el olvido, seguimos en el olvido, todos los años pasan cosas como esta, eso no es de una sola vez, el año. 镜头转来隔壁的巴西大城里约拜六礼拜同款是落超级大雨，一天内就落1个月的雨量，造成市区大淹水，那一运的轨道和车拢淹甲歹去，连病院内面嘛淹甲干那雨，另外还有店头的损失是有够严重。Estive aqui para trabalhar domingo e chegamos aí, ó, tudo cheio, tudo enchente, tudo transtornado, entendeu? Estamos nesse prejuízo aí, ó. 民众还讲，当年只要一道雨，店家就变作是游泳池，也是色湖，互因拍拼遮久的物件拢乌有去。这场暴雨伫当地嘛，造成树啊倒去、厝害去，和土石流等等灾情，至少11个人无命。公司新闻张惠美编译。